Qasidah yang lagi viral di sabda janji Rasul ilahu nomor dengan mafhum dinolon peri lagi akan tro atau umat lun suatu zaman nekle nabi alim ulama ahli sajunjung jimenin patung hanji padoli jimenin patung lah patung hanji padoli ada kepegang lembidang hukum jidak golonyong gelonyong jidengan le ada kepegang lembidang hukum jidak gelonyong jidengan le nepetran oleh ilahi haina leboh bala Tuhan nepetran pertama pun kurang raseki kurang boh kaya di dalam kampung baudum songgong jimu bohan le ada tamu tala umang halim temang si gunca padi halim temang si gunca padi ada tamkan pangkai melion labatun lamruga sabi ada tamkan pangkai melion watetro batun labatun lamruga sabi bala kedua raja yang zalim di dalam negeri hanale ade petimbang hukum rakyat dumeo dusun dengan kli balayang kelen Tuhan petrena on nyawa iman hanale na'udzubillah tanya melindung ni bailahun dalam kesabi ni bailahun ilahun dalam kesabi oh tubitnya di dalam rukun iman bejiplung ya Rabbi oh tubit nyawang di dalam rukun iman bejiplung wahai ya Rabbi atubit nyawang di dalam rukun iman bejiplung wahai ya Rabbi
makin si ora makin tola jangan pintu kubur hanaleji oi makin si ora makin tola jangan pintu kubur hanaleji oh ya wadi edan lamparu-paru menyanai tungku muka menyat hai tengku umo getanyo pigawo menyan hai tengku umo getanyo